Football Titi par jasari somriat na ngai thavele donta ila India Rama Football League sangbar Indian Super League ka Nizan Khan Sporting Club Delhi le Intercity gol khung lovin anin he to ka Mohun Bagan Super Giant le East Bengal te gol khatve ve khungin anin he tok boka tihian Indian Super League season kal me ka team Sompali in elna hian Chennai le Bengaluru ten match khel tur nei to lovin tun season a an khel tur match som pathum an khel zo vek towa team dang som pahni eroin match khat theu mabak anla nei ani heti chung hian champion ala chiang lova East Bengal Mohun Bagan le Bengaluru te hian point somni pathum theu neiin Punjab le Mumbai City ten point somni pahni ve an neya Jamshedpurin point somni pakhat nei mek bokin heng club atang hian te bula pathumna khel tur nei to lo Bengaluru ti lo hian champion be seina anla nei veka Indian Super League ka hian point in zat te na masa tur chu head to head ania chuta anla intluk chuan goal difference an en le ang chumi pia lam thlen angai chuan gol khung tam beran enanga anla intluk fo chuan fair play ranking an enangai dona anla intluk zel ani phei chuan AIFF in drawing of lots anti mangin an chingfel don ani tun season Indian Super League hi an khel chung arei lova team telte po atam jok chu anin thlau lutuk man lova chu chuan champion be se team po tam jok a hring chuak ni in alang match day nanung bera anin chingfel don chawa tu tak champion angmo Indian Super League nuache Indian Football League Mizo Club pahni telna a Dempo SC le Diamond Harbour te gol khatve ve khungin anin ne to ka tihian Indian Football League season kalme ka Diamond Harbour hi champion in season thara Indian Super League khel turin an tlingta a promotion round na match khel mabak pakhat theu la nei hlom ma sela West Bengal Club tha Diamond Harbour hi phak thei an ni to lova heiwang hian Indian Super League khel turin promotion an muta ani relegation lama Punjab Club tha namdari an relegate season thara division niamjok an khel angai don Mizo Club pahni Chamari FC le Aizawl FC te hi champion lo ma sela an hima an relegate lo awangin season thara Indian Football League ka kan muchun zom don ani tun tum chu Scottish Premiership lam hi ru tel talokila Scottish Premiership a Celtic le Hearts in machonin goli aluta he mecha hian golthum gol khatin Celtic hi an chakani hei wang hian Celtic hian Hearts hi le pelin teibula khelsam thum pariat atanga voisomni paruk chakin point somriat pahni nen Scottish Premiership champion anita a anin khelmain Hearts din mun hi athazoka Hearts hian Celtic hi draw ni sela Hearts hi an champion to maidona ma se draw result a him Hearts hi atlom zoga an chantak awangin anin kheltan ma a din mun chezok Celtic hi an champion ta jok ani he mecha Celtic gol khung dan te match referee in khel akai roi dana te Hearts fans lam an lom lo hleya in khel zwa soisel atam hle Celtic ina an ne tak Hearts hian kumsa khajakwa samruk dai to khan Scottish football champion no moi an lo choi towa khami nu khan Scottish League sangbera hian an champion le tamia lova tun season a champion be sena sang tak nain season po an mang tha a nizani somnga te meute bula ma roi tu an ni ma se atopa an cheswal ta ka wangin an be se an puitlin talawa Hearts fans mai ba ka an player te point an lana hleya in khel zoa Hearts player ten in thak lovin Mituinen Stadium an chua san mutur a omani Nizana Italia League sangber Serie A season kalmeka an match na nungber do tu khelin teamin el somni te anin lana heta hian Napoli in sithum fain pisan neya Como in sikhal faya parma nein AC Milan in gol khatin Genoa an ne boka Roma in sinhi fain Lazio an ne boka Juventus ero tlomin Fiorentina in sinhi fain an ne champion to Inter Milan le Verona te gol khatve ve khungin anin ne to ka Bologna in Qualmola sikhal fain Atalanta an ne bok Cremonese point Qualmola Udinese sikhal fain an neya Lis in Qualmola golthum gol nin Sassuolo an ne boka Cagliari in an Miquel Torino gol khatin an ne bokani Serie A season kalme ka hian teamin el somni te hian match khel mabaki pakhat theu chau an nei towa an match den hanung ber hi pathian ni lo om tur zana hian daruk le chanveya arwalin an khel don ani tuna hian Serie A te bula Inter Milan hin khel samthum pastaria point somret paruk nain anni hi an champion fel towa panina Napoli hian point somsari pathum nain Napoli hian season thara Champions League an khel don ti achiang ta a pathumna AC Milan le palina Roma te hian point somsari ve an neya te bula asang palichina Champions League khel phak tur china la omma sela Milan le Roma te hi Champions League an khel don emti ala chiang lova te bula pangana le parukna
Como le Juventus te hian point samruk pariat ve nein Champions League khel phak be seina anla neyani tebula hian pathumna palina pangana le parukna Milan Roma Como le Juventus te heng team pali te hian Champions League khel tur team pahni anti chian belanga Europa League khel tur team pahni anti chiang don bok tebula pangana le parukna a amor bok team te hian season thara Europa League an khel dona pasarina a amor bok in season thara Conference League an khel don bok tuna pasarina Atalanta hian season thara Conference League an khel don ti achiang towa Europa League an be sei thei to lawa chu wangin Atalanta tan hi chuan be sei tur dang aom to lawani tebula pariana Bologna hin point somnga panga an neya Atalanta hi point thum chawin an phak lawa khelma bak match khat ala om chu wangin Bologna hin Atalanta hi poina ni rual thei dan an la neya chu thiang ani awang chuan Atalanta hi lahim lawa ngai kan om mai thei Atalanta hi an himna chan chu Serie A hian point in zata head to head entry na niya Atalanta le Bologna te hi poina la in ni rual thei ma sela head to head kan enchuan Atalanta hian sinhi fain Bologna an hne towa Bologna hian sikhat fain Atalanta an hne to boka head to head a Atalanta hi an that joka wangin point in zata Bologna hian an le pel thei to lawa chu wangin Atalanta hi Bologna chunga hian anom don ti achiang to ani relegation lama hian table monga ompisa an relegate fel towa Sompakwana Verona po relegate to in Sompariat na Cremonese an la relegate lawa point samthum pali an neya match day nanung bera him an la in base Sompasarina li sin point samthum panga an neya Lis le Cremonese atang hian relegate tur team pakhat anti chiang don ani Nizana vek France League Sangber League 1 po khelchun zom ni in League 1 a hian season kalmeka an match nanung ber Nizana team in elzong ten an khela heta hian champion team PSG an tlom Paris FC an thenom club khelmola PSG hileng lutin goal thum aluta he match a hian PSG hen Bradley Barcola mangin minute kuana ma roi ma sela second half minute somsari pangana a alimami gori mangin Paris FC an sipuran suta additional time minute somkwa pathumna gori bokin khung belin mual nei tu Paris FC hen an thenom PSG hi goal ni goal khatin an le thalani ti hian France League Sangber League 1 a season kalmek khelzo anita a PSG hian khelsom thum palia voi somni pali chakin point somsari paruknen te bula point ruka ma roi fal chungin amoran bok ta a panina lensin point somsari nein pathumna lilin point somruk pakhat an neya te bula asang pathum chin hian season thara directin UEFA Champions League an khel thei don te bula palina Lyon hian point somruk an neya ani hian Champions League khel thei turin qualifying round na tangin an khel don ani pangana Marcel hian point somnga pakwa nein season thara Europa League an khel dona point somnga pakwa vek nei parukna Rensian season thara Conference League an khel thung don ani relegation lama table monga om match hian khalsam thum palia point som pasari chau nain anni hi an relegate tebula som pasarina nante sian point som ni pathum chau nei bokin anni po hi an relegate tebula som parukna ni se hi direct in relegate lo ma sela la relegate lo thei anniya anni hian relegation playoff an khel dona relegation playoff an khel dan tur hi League 1 noi chia te bula pathumna nen playoff hian khelanga chuta chakjok chuan season thara League 1 an khel chun zomanga atlom jok ero in division niam jok an khel angai don chu wangin ni se hian playoff match an khel ma bak atang hian an relegate lo emo hi an ti chiang don ani League 1 a hian champion a chian ta ka chuan gol khung tam berte assist nei tam berte po hi soikai ta ila tun season League 1 a hian gol khung tam ber chu Rennes player Esteban Lepol hini in gol somni pakhat akhunga Strasbourg player Joaquin Paniseli le Mason Greenwood Marcel forward te hian gol som poruk ve khungin an dotani assist nei tam ber hi Lens player Adrian Thomason ni in voi som assist aneya Brest player Ludovic Azorkan voi kwa assist nei in assist nei tam ber dot tu ani Nizana vek Spain League Sangber La Liga a season kalmeka an match na nungber dot tu khelin timin el som ni te anin lana heta hin in khelang Sarzuela Atletico Madrid in sikhat fain Girona an neya ademula lukmenan golom chun hi mini somni na akhungani Sevilla muala Real Madrid sikhat fain chaka he mecha Real chakna gol hi mini som palina a Vinicius Junior akhung ni in Barcelona in gol thum gol khatin Real Betis an ne boka Barca tan Rafinha an gol ni khungin Joao Cancelo an gol khat akhung boka Real Betis golom chun hi mini somruk parian na a penalty atanga an thiam puipa Isco an akhung ani
ti hian La Liga season kalmeka teamin el somni te hian match khelma ba khi pakhat theu chau an nei towa tebula Barcelona hian point som ko pali nein point som pakhatin ma an hroi fal meka panina Real Madrid in point som riat pathum nein pathumna Villarreal in point som ruk pakwa an neya palina Atletico Madrid in point som ruk pakwa vek nein pangana Real Betis in point som nga pasari an neya La Liga atang hian Champions League khel tur team panga an chiang kim towa tuna tebula asang panga chin hian season thara Champions League an khel dona anin petling chiang to tebula parugna amor bokin season thara Europa League an khel dona pasarina amor bokin Conference League an khel don bok tebula somna Real Sociedad hian Europa League an khel don boka enga tinge tebula somna te dai hian Europa League an khel don kan ti mai thei achan chu La Liga tebula somna an ni awanga Europa League khel tur ni lovin Copa del Rey an champion awang zokin Europa League khel tur an nia chuwangin Real Sociedad hi tebula pariana an ni emo pakwana an ni emo eng positiona po omsela Champions League an khel phak to don lo awangin an khel phak tur sangber Copa del Rey kaltlanga an khel tur Europa League hi season thara an khel don ti achiang to ani nizana vek English Premier League khelchun zom ni in match enge mozat khelania heta hian Wolverhampton le an mikhwal Fulham gol khat ve khungin ani ne to ka he match a hian Wolverhampton hian Matheus Mane mangi minisom ni palina ma hroi ma sela farsa funback bela Fulham hian an left back Anthony Robinson mangin an su tani Leeds United in Brighton mikhwalin hun top don haya an gol khung mangin Leeds United hian point thum an lo chuaka he match a golom chun hi additional time minisom ko pangana a Dominic Calvert-Lewin an akhung ani Everton an tloma an mikhwal Sunderland in gol thum gol khatin an ne he match a hian mual nei tu Everton hian minisom li pahnina a Marlin Roll mangin ma hroi ma sela second half a Sunderland hian an le thala minisom nga pariana Bryan Brobbey an sipur su tin minisom riat na Enzo Lifian khung bela minisom kwana Wilson Isidoran khung bel le bokin Sunderland hian gol thum gol khatin Everton hi an le thal Brentford le an mikhwal Crystal Palace a chakjok omlovin gol ni ve khungin ani ne to ka he match a hian Brentford tan Dango Watara an gol ni khungin Crystal Palace tan Ismail Assar le Adam Wharton ten gol khat ve an khunga Crystal Palace en voi ni ma hroi ma sela ma an hroina an humzo lo awangin point khat ve an lo chuak Newcastle United in tlak la West Ham United mikhwalin gol thum gol khatin an neya he match a hian Newcastle tan Nick Voltemade an minute som palina gol ma hroi khungin minute som pariat na le somruk palina William Osula an Newcastle tan akhung bel lea West Ham golam chun hi gol thum an chua nuwa minute somruk pariana a Valentin Castellanos an akhung ani nizana English Premier League in khelang sara Manchester United in gol thum gol ni Nottingham Forest an neya he match a hian minute ngana Luke Shaw mangin United hian man hruaya minute som nga pahnina Nottingham hian Morato mangin an sut vele ma se minute som nga palina Matheus Cunha an United tan khung bela minute som sari pangana a Bryan Mbeumo an khung bel le bokin he minu minute som sari pasarina Nottingham hian Morgan Gibbs-White mangin an khung bel velea ma se gol dangalu bel tak lo awangin Manchester United hi gol thum gol nin an chakta ani Manchester United tan he match hi tun seasona an home match na hnung berania nena changin an fans te lomna an thlena in khelzuwa an fans mangthana hun an mangbok United hian tun seasona match khat mabak an laneya ma se away match ani awangin nizan match hi an home match na hnung berania chuwangin an fans te an mangtha an manager ngetur kerik le input chuak tur fans in standing ovation an pek Casemiro te po hi remchang an siam sakani he match a hian United captain Bruno Fernandes an chakna gol thok chuakin Mbeumo pet gol tura siam saka hei wang hian tun season Premier League a assist somni nei tling tachia in Premier League chanchina season khata assist nei tamber record Thierry Henry le Kevin De Bruyne ten voice somni assist nei chunga an chel dun kha Bruno Fernandes hian ani rualta a tuna chuan Premier League chanchina season khata assist nei tamber chu Thierry Henry Kevin De Bruyne le Bruno Fernandes te hi anita a Bruno hian match khat mabak ala nei awangin Henry le Kevin De Bruyne te record hi khuma record thar siam narem chang anei ani Bruno hian tun season hi a mang thaleya Premier League a player mal chance siam tamber ni in voiza samthum pani te meu chance asiam towa ama naiber tu chu Dominic Szoboszlai ni in ama naiber tu a hian voisom nga pariat lai in Bruno hian chance asiam tamjok ani Bruno Fernandes si Football Writers Association Men's Footballer of the Year choi moina dong lim ania
choi moina adon nu loka khelmuala faklakin a khel zui ta zat ani kumsang ni somni February ni khat atanga chutin Premier League a hian Bruno aya chance siam tam anam lova voizaruk somsari te meu chance asiam to ama naiber tu chu Kevin De Bruyne khaniin voizali somthum pahni asiama Mohamed Salah hian voizali som pakhat chance siamin adotani he match Manchester United in Nottingham golthum gol nia an hne na match a hian United chakdan hian soisel a hlo hle thunga a chan chu an gol ni na Matthews Cunha khungna tura embemo handball wang kha ani dinglama tanga cross ball embemo an penalty area chunga changin aban le nak tangkopin ball asiam rema in herin goal lama ball a pet ngal ma se Nottingham player in block sakin Nottingham player dang ball in aper zuya heta ball per hi Cunha an mangtangka in apet goal ta ani Cunha pet goal main embemo hi a handballa VAR kaltlangin thil thleng chiang zokin an en ma se in khel en tu tamber thong to tin thutluk na siam ani tathunga match referee in gola apom soisel a hlo zui don ti achiang hala beselok angein in khel azowa an khel zui ber chu handball hi ani engwangin nge embemo handball kha match referee khan goal cancel nan ahman lo hemia hian referee khan thutluk na dik asiamem nge atisual football danbu atangin soifia talokila embemo che dan kha ngun taka en chuan a che dan tur pa ngaya che natural movement a ngai ani aban kha ataksa atanga chuak zongin a che lova chuwang chuan embemo kha a natural movement anga adu reng wanga handball ni lovin natural movement anei chunga handball ani hetiang ani awang hian thil thleng pala ngai ania chuwang chuan hrem ngai tur chi ani lo adang lea chuan embemo taksa a ballin aper masa a ti chuan abana afu le amalin ball atok phota khami per khan abana aper ta chau zokani khata khan embemo khan handball nei lo tumin chet ala zoka ma se a handball ta thauti hi alandan anita a football dan buwa chuan playerin akut le ban nilo taksa peng dang manga ball asiam rema chumi atanga ball perin akut emo bana emo afu le si ani chuan chu player chuan apet goal ngal emo chuta tanga ball kala ama ngein apet goal zui ani lo chuan chu handball a chiar tur ani lo a teammate in anu loka apet goal ani point handball a chiar tur ani lo ti ani UEFA big ina guidelines aneya chuan kut emo ban emo natural position a aomin handball a chiar tur ani lo ti te player in akut emo bana emo ballin aper tur inventum ma sela lo thei lowa apum pel thei lovin handball a chiar tur ani lo ti te a teammate atanga ball directa local ani in handball a chiar tur ani lo ti te heng point pathum hi UEFA in dan an nei jingami ania IFAB dan baka UEFA dana po hian embemo hi ahim taklat hetiang hi attacking player a chau ni lovin defending player a po ani veka Nottingham player zoki embemo angchia hian handball ta sela penalty choi tur ani lo ti na ani chu sangni somni pakha season a khachuan hetiang ang hi gola pom thei ani lova danin aphal lo handball a chiar turani ma se danan siamrem zela chu chuan hetiang hi a hring chuak ta ani bere ti hian Premier League a teamin el somni zinga atam zokin match khelma ba khi pakhat theu chau an nei ta a team then khatin match khelma ba khi pahni anla nei thunga tuna hian te bula Arsenal in khalsomthum paruka point somsari pakwa nein Manchester City in khalsomthum paruka point somsari pasari an neya khel inzata point ni chawin anin thlawani chuwangin champion tur hi ala chiang lova match khelma bak pahni veve an nei atang hian Arsenal le City hian champion anti chiang dona Arsenal hi an chak vekani chun an champion to mai dona an chesual zeu ani ero chuan City tan kong ain hong zau ngal luai don ani te bula pathumna Manchester United ni in pon samruk pariat an neya anni hi pathumna anni nget don ti chiang toin Champions League an qualify to boka palina Aston Villa ni in pon samruk pahni an neya anni hian palina emo pangana emo amoran bok don ti chiang toin Champions League po an qualify to wa te bula pangana Liverpool hian pon samnga pakwa nein Champions League an la qualify lova an hnuaya om Bournemouth hian an la lepel theia wangin Liverpool hi anin thada athiang lova Bournemouth hian Champions League khelphak be seina an la nei ani te bula pasarina Brighton hian Europa League tal khelphak be seina an nei chunjom zela te bula pariana Brentford po hian Europa League khelphak be seina an la nei chunjom zela pakwana Sunderland po hian
Europa League khel phak be seina anla nei ve sham bok tun thleng hian Conference League khel tur po hi ala chiang lova chu wangin Premier League a hian matchday hnung berati chian ngai tur aum nual don ani relegation lama hian Wolverhampton le Burnley an relegate towa relegate tur team pakhat hi la chiang lovin West Ham United hi Newcastle laka an tlom ta sia anni hi an relegate chance asang zual ta hle khel somthum pasaria point somthum paruk an neya som pasarina Tottenham hin khel somthum paruka point somthum pariat an nei thunga Tottenham hi point nin an sang zoka khel khatin an khel tlem zok bok Tottenham hian naktuk zan lai pel dar som pani le minute somli panga a Chelsea an ma chon dona me ni somni palizana Everton an mi khwal don boka Tottenham hi an mabak match ni atangin voi khat an chakani chuan an him dona tunkar thole ni zana an ma chon tur Chelsea laka hian point thum an hlo chuakani chuan relegate lo turin an him don ti na ani ma se Chelsea laka an tlomani ero chuan matchday hnung bera tlatur zok hi an chiang thei chawang tukina USA a Major League Soccer khel chunzom ani boka heta hian team langsar Inter Miami in Portland Sydney final neya Inter Miami gol masa zok hi mini somthumna a Lionel Messi an khungin mini somli pakhanna Messi hian German Barteramea pet gol tur asiam sakle boka Inter Miami hian Sydney faya chakin an mamo point thum an hlo chuak ti hian MLS season kalmeka Inter Miami hian khel som pali atangin point somni pariat an neya Eastern Conference te bula pani na niin khel khata khel tamchungin ma hroi tu Nashville hi point ni chawin an phak lovani Messi hian kumin MLS a hian match som pathum khel toin goal som pani akhung towa assist panga nei telin match som pathum atangin goal contribution som pasari anei der to Messi hian USA apan nuwa hian akum ma saber sangni somni pathuma khan match ru khelin goal khatle assist pani aneya akum ni na sangni somni palia match som pakwa khelin goal somni akhunga assist som anei tela tichon akum thumna nikum sangni somni panga a khan match somni pariat a khela goal somni pakwa khungin assist som paruk anei tel chewa kum ina match som pathuma tangin goal contribution som pasari anei le ta der boka Messi hian Inter Miami tan MLS regular season B ka match somruk paruk khelting vetain goal somruk pani akhunga assist somthum pathum nei tel bokin match somruk paruk atang hian goal contribution hi somkwa panga te meu aneya MLS a hian Messi hian minute somnga pasari danzela golemo assist emo neiji angania Messi hi MLS khelmek zinga a thaber ti lo rual lovin a statistic hian a tholok ziate a that ziate hi atifia ani Brazila an top league a match official achenoi angreng leya hemi chungchang hi soikai talokila Neymar khelna Santos le Cordoba tein machonin mini somruk palina Robinho Junior an Neymar thlaka he substitution hi an tumreng wanga siam nilovin ti sualpal ani Neymar hi aintina pala khelmual sira an boy som chunzoma hetila hian a khelna Santos in substitution an siam Escobar thlak an tuma lekhatea po an zia club ma se fourth official in Escobar number somthum pakhat hatu nilovin number 10 hatu Neymar zok hi a thlak ta dai maya number 10 zok a me kai ta ka wangin Neymar hi a chua pha ta ani Neymar hi alom lo hleya lule atum ma se danin a phal saksi lova camera a lang thei turin le khate substitution an siamna akeng langa ti sual ani ti afiana thir tu te a mu tir ma se omzia om talava alut le thei talavani match official film khur lau tuarin Neymar hi ahun ma in lak chua ani topic danga kan chuan kai le ma in zanina in khel tur te hi soikai talokila darsari lechan vea Indian Super League ka Kerala Blasters le FC Goa anin machon dona English Premier League ka zanlai pel dar song pani lechan vea Arsenal in Burnley an mi khwal dona Arsenal tan hian chak ngei angai an draw ani chuan Manchester City tan kong ain hong zau dona an klomani phe chuan City laka Arsenal hi chan chhejok an ni dai don ani chu wangin Arsenal tan tlato Burnley hi ne ngei turin theitop chua an machon atul ani BBC na transfer thuleng atarlante kan soikai main Italian journalist rin tlak tak mai Fabrizio Romano ana thuthar atarlante soikai talokila Rasmus Højlund Manchester United player Napoli in lona an hota khian lona a khelna Napoli hi angetin azom don ta a Napoli hian Euro makdade somli pali in an leidon Napoli in lona an ho khan United nen thu thlungin chuta an thu thlunga chuan Napoli hian Champions League an khel phak ani chuan
Rasmus Højlund hi Napoli hian Euro maktadwe somli pali in an lei ngei turani ti in thu an del kila he an thu del kil awang hian Napoli hian Rasmus Højlund hi an lei nget don ta ani Manchester United hian lona an hotir man loan fee Euro maktadwe ruk an dong boka chu wangin Rasmus Højlund atang hian Euro maktadwe somnga an dong don ti na ani chu PSG forward poimo Ousmane Dembele hi ain liama mase a liam hi analem lo ni in tarlan ani thunga chu wangin Paris club hian Champions League final match ha Dembele hi an chhor thei ngei an la in beiseya a fit man tura ngai ani mase ain liam mek awang hian team training azom thei ri don lova uluk takin ain enkol angai ri don ani Atletico Madrid manager Diego Simeone hian akai hroi mek Atletico Madrid hi season tharapo akai hroi chunzom don ti chian anita a kumsang ni sompani atanga akai hruai kumsom pali te meu a chen chil to Atletico Madrid hi Diego Simeone kai hroina hnuaya an khel chunzom zel don kan topic nanung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi sei chunzom ta ila heta hian Talksport in tar langin Chelsea chon Aston Villa atangin Morgan Rogers laklu ngei an tuma Arsenal Manchester United le PSG te poin Morgan Rogers kumsom ni pathumi hi laklu antum Spanish sanchin buten tar langin Barcelona chon Manchester United atangin Marcus Rashford hi laklu andua angeta leidu Marcela sumsen ngai atam dewa wangin anin huam che lova chu wangin Marcus Rashford hi lon boka ho dan andap mek ani mirrorin tar langin Chelsea chon Sunderland atangin Dutch goalkeeper kumsom ni pathumi Robin Rofi laklu antuma ani hi Liverpool nen po seizom anni Spanish sanchin buten tar langin Spanish midfielder kumsom ni pakomi Rodri hian akhel mek na Manchester City a hian kum khat dei chau contract anei towa heti chung hian amalam hun tur ala chiang lova ama hi chuan City a cham a hrelo thu te po soin contract anei kum khat chau om to hi manzo lo adu ni te po in soi ani code offside in tar langin Arsenal chuan Brazil forward kumsom ni pakomi Gabriel Jesus hi an shal phala AC Milan le Juventus ten laklu antum mase Arsenal hian amanatan an phu tam angrenga Euro maktadwe somthum veltal an beisei ani Melin tar langin Brentford Brighton le Chelsea te chuan kol na tangin kumsom pakomi German forward Said El Malahi laklu antuma anin chu mek Football Italia in tar langin Napoli kai hruai tu Antonio Conte hian akai hruai mek Napoli hi season kal mek zoa hian achua san mai theya Napoli hi Champions League khelphak turin in petling to Marcela an team kai hruai tu hi anget tachia lo ni in alangani Football Italia vekin tar langin Lazio kai hruai tu Maurizio Sarri hi Napoli kai hruai tu ra soirik zinga atel der towa Conte hi Napoli in anchel zo lawani chuan Maurizio Sarri hi laklu antum don ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se